салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҳамватанони азиз ва бинандагони гиромӣ. Шумо суратҳоеро ки дар навор дида истодед, мо дар давлати Белгия қарор дорем. Дар ҳамин мактабе ки мехонем, аз ҳамин мактаб гуфтанд ки шумо чӣ кор кунед, ана таоми миллитона ва културтона бигем ки ба намоиш бигзоред. Инҷо я танҳо ман нестам, аз чанд кишвари дига ҳам ҳастанд, 10 кишвари дига ҳам ҳастанд. Инҳо ҳам ба намоиш гузоштанд. Аз моро вақте ки дидан курпачаҳо ва тоқиҳо, бибинед ки дегу таҳдигӣ ва дигар чизҳоро ки ба намоиш гузоштем, дар ҳайрат монданд. Шумо наворро то охир тамошо кунед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бинандагони азиз, мо дар давлати Белгия қарор дорем. Имрӯз хостанд ки масалан ҳар кишваре таоми миллии худша биёра. мо ҳам қуртоб омода кардем, ҳам манту, ҳам ош, ҳам қофатир ва торт парчами Тоҷикистон, на кулча, самуса. ба ҳамаҷа дар байни ҳамиқа мардум омадем, худмона ҷо кардем. Дига ина боз тоқи чаккану сомониву ин ҳамин махбаре ки доштем, чизе ки оварда будем, ҳаминҳоро пешниҳод кардем. ина бинандагони азиз, ина мо чизҳои Тоҷикистона кӯшиш кардем ки ба нави аҳсан ана нишон бидем. Боз инҷа давлати Туркия. Мақсад филмака? Мақсад филмака? Да? Нит юли алин хона. Окей, намеҷа. Ина пайсои Турки, маблағ пулҳои Турки. Ина бурек. Ина нафарҳо зиёд аст. Кадом давлат бошем? Мақсад то филм мак. Ja? Ja, ja, ja. Okej, så. Doe maar. Jawad. این دولت ها هر کشوری میجه هست. این کشور افغانستان همسایه ما و شماست. این پول افغانی هم هست. اینا منتو دارن ولی که ما منتو را دیگر رقم تیار میکنیم. اینا باز در بالاش بعضی چیزهای دیگه دارن. بگیم ساوس دارن. این طعام های افغانی مثل آش خدمانه، آش پلاو قابل اینا ببینیم برنج هر رنگه این چیزای از کشور افغانستان اسلامی همسایه ما و شما. Devleti. Wat is dat? Ja, ja. Ja, ja. Ik zal proberen zo goed. Ja, ja. In devleti Suriye. خب ما در دولت بلژیا قرار داریم. چخیلی که پیشتر هم گفتم در اولین نوار، بلژیا از خودش همین چیزا را داره. این همین شکلات‌های بلژیا، کچینوش، نه وافلش. خب این همین چیزایی که فعلا داره. اینا بروکسل. خب این دولت پاکستان. پاکستان چیزهایی که اینو به نمایش گذاشتن، جاهای تاریخیشونه. این دولتی کجا باشه که ببینیم که مقطع فیلم ما
این هم چیزای خوشه به نمایش گذاشته است. این همین سالاد مالتی نه کشوری ماروکو من التليفون هذا این ماروکو این لباساشون Maar je mag het dus niet openmaken. Hè? Ja, dat moet bord. اینا ببینید که مردم اومدن در دسترخوان ما نشستگی هستند، چون که از ما الحمدلله که بهترتر و بالاتر اومده است. مردم اینجا اومده عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن. خب ما ببینیم که چی چیزها را پیشنهاد کردیم. اینا چیزهای تاریخی از وطن عزیز ما و شما. خب این را در یوتیوب میگذاریم تا که شما عزیزان ببینین. این تورتور هم خودمون آماده کردیم. مردم عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن. تعجب ماندن، یعنی ببینید مردم چقدر زیاد است. خوب بینندگان عزیز، شما دیدین که ما چیزهای ملی خود، یعنی که طعام ها و کیک ها را در نمایش گذاشتیم. نفرم خیلی زیاد آمده بود، بسیار مردم خوش کردن، مقبول کردن. یعنی خوب نوارهای ما را به یاران دوستاتون روان کنین تا که آنها هم بیننده باشن. در روی همین کیک ها، در روی همین تورت ها نام کانال من نوشتگی هست کولینری تاجیکستان. شما هم را پیدا کنین، پادپسات کنین، نوارها را به یاران دوستاتون روان کنین. تا نوارهای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.